Ole, hemi question hi kan chok lenga. 96% of the population of a village is 23040. The total population of the village is tinia. Hemi question omji hi kan soifia longa omji chu khopa khata khan mo an khoilai khwa biram khan mi an oma mishing an oma 96% chu e mi singhi sangthum le somli an ni a chuan enzange kan zon tur kan ti chuan 100% kha kan zong do na ni entinge kan zon ang kan ti chuan tiang hian kan chok to me do ni la hian kan enanga chuan 96% of the population of a village is 23040 nia tiro entinge kan jiang 96% kan jianga multiply 100% berakha kan zon tur ni wangin ta hian x kan da ang mo chuan hela hianin 96% population kha kan chek nga 23040 kha kan ti to me do na ni chuan entinge niang kan tiang kan ti chuan heng ho hi kan se lang tu na kan se langa angin nge kan se lang kan ti chuan foreign kan se la 25 ania tiro chuan enzange 24 ani le a chuan hian 24 by 25 multiply x to 3040 lo nianga mo chuanin tuna kan sif kwal velanga kan sif anga x kan danga 25 hi he ta hen kan da chunga 24 po anwaya kan da thladeng tuna 23040 multiply 25 by 24 ania 4 in cancel la 16 cancel lila kan han cancel zo chuan enzange no ni dong kan ti chuan hi 64 24 nia tiro hei po hi 3840 nianga 3840 chuan engin nge kan la cancel le thei 4 bokin cancel leila 4 in kan cancel don chuan 960 ala banga chu multiply 960 into 25 anianga heng hi answer lo chok to me don ni x a chuan hela hen kan rap then le lokanga mo kan rap then le lokanga achunga kan ziak denga ti hian to me ro che leng lo ting ta zia ai chuan tuna kan solve le nga langa he ti hian x equal to 960 multiply 25 kan tianga enzange lo chok value kan ti chuan a value zo chok za chu sing ni le sangli an omani mo indule multiply ma ula sing ni le sangli hi 100% total population lo chok za chu ni